Gabrielle Studio.
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
song by Gabrielle Studio. Welcome to Gabrielle Studio. Indah ada bigat, songo kauma, tudo sujuma, di tanah toban. Tahalipe mangula dai nang marto marabula butong mga daama. Tahalipe mangula dai nang marto marabula butong mga daama. Di si bidang na, toho tulina, di si upana. Barita tu bariba, tano to batano naman tua tar barita tu bariba, tano to batano naman tua emego bidang na sorat sudah laos di sino ng tao toba tao muli di nasa jolma. Barita tu bariba.
Remix Goyang mah.
Marabada pejot jot dohot dongasi para juji dohot sapare tongan mangga oli pejot jot disi nangakal mangakali di loloa juji dopak namani pudo tudonga asa tung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona dengga asa tung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona dengga Sugari oloa songon boruni na asing molo ikon hepeng go gabe na lau magbangke sonang tungi mahupana ko upat akon ay hujaga rotua hainahon molo mangulai baunang sai mardalan molo sopango mo ato na lau manapay asa unang nila ko nang gojuji tubuh badan ang ulau kaberuji molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama Marabada pejot jot dohot dongasi para juji dohot di pare tongan mangge oli pejot jot desi nangakal mangakali di loloa juji dopak namani pudo tudonga main mainang dalok mau bapangalahokku nangahasi ulahot asal losro hamangulay tu dia pehola tu ikuton bertiga-tiga nang mangula tu balia asa tung leado tau disi daku
Gabriel Studio.
This is the remix song by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Bang Amri. Hati-hati di jalan ya, Pak. Iya, Pak, ya. Mana lagi nyetel ya? Wah, ada pancinya, lumayan pantas lah Bapak ini betul-betul petualangan betul. Ada pancinya, ada pancingnya. Iya, naik sepeda ini. Oh, betul-betul menikmati hidup. Bisa, bisa. Bang Rai. Dikatakan kan pakai dulu. Oke, mantap. Oke, Bang. Iya, iya, Pak. Pasti. Ya, kalau lewat lagi mampir Pak ya. Iya. Ini bendera Pak yang segini. Iya. Kayak ini harga mati Allah ya, Akbar. Pak. Oh, oke. Naik dulu Bapak. Naik dulu Bapak. Awas dulu ada mobil. Nah, Uang minum ya Pak ya. Selamat sampai tujuan. iya Pak. Waalaikumsalam. Satu. Ini dikawal ya. Tunggu Pak, tunggu Pak. Yang dari bawah. Maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Mantap. Yo, yo Pak. Pak. Dan banyak kali Pak, makasih. Ya, benderanya jangan iya gimana ini? Iya. Bambu kibar Bang. Iya, harus berkibar ya Pak. Ini bendera dikasih oleh polisi Riau. Oh, polisi Riau. Polda Iya, Riau. iya. Ini orang Riau harus tahu nih ya, Bosku ya. Polda Riau. Polda Riau saya terima kasih banyak. Amin. Ya Pak, iya. Pak. Iya Pak. Iya. Naik Pak, naik Pak, naik Pak. Ini agak ketengah sedikit nggak? Biar dia seimbang. Oke. Ya, biar dia seimbangkan. Oke Pak, oke. Oke, naik lah Pak. Ya. Yo. Janji Pak. Ya. Semoga sampai tujuannya. Oke. Hati-hati Bapak ya dalam perjalanan berkuliah sampai kita di Jodoh. Semoga yang menjumpai Bapak ini atau menurut Hati-hati ya Pak. Semoga sampai tujuan Pak. Pak ya.